sa tia ia fatal fat fo ile ne o le tapo inga le tino tala mo le to sa mo ile ne fo itula tele tumu fa ma wina le le silia ma le luas frua fo so tula fo no ole ino inisila tu ia le to ia se fata o le tono ai ngor punga ia fa fita o fo ala fa sa ina fiki talonga fa ai unga le to fa o poina nan fe ngai ngo se fo ala o sa fa ngata na follow chess to vang a te vanga Afungabaya, it followed Galino ni Tala. Wa fama wina leo ia silia male luas frua fa mata o so tula fono fa o Sofia ino hate motivated crimes. Ele silia mar fato sanga mo tona. Ta fa vai na leo vai ngo so tula fono. Ino wa mai los fa inga fatu fa la lave kale te luas mriva. Wa fama nino ina o so tula fono tustusia fa o Sofia ina ele ino. Ai por fa manu olio sei se fa vai lungo I tu ai ngo tanga ta patino ai. E tu ai ngo tanga te patino e peo tanga ta no e tu punga mai ai. Te tonunga fa ta po inga awo ai. E tu ai ngo tanga te e fa fine fa tama kei tanga te e ia fianga tu mau mana ma te tua. Ia I ulai sa tua ia e leo so fa io se tama e smolo no te sanga. I se fa o so fianga ore ino. Ina o ta ina se paipa a o tie I lungo al pasi. O fa maunga leo sa fa ilo ai le Johnny Sila e tau walatu I tula fono fa mtalanga lo ia polo Official Information Act. O fa ilo ai le luas furuafe se lau iwa sumar pa mata upo e vesi o ni fa ilo e fa o Sofia ele ino mo ile tau sanga luafe luas fulu e o mai ai unio le tau sanga nei. O le tamatai fa tono puinga fa tinonga fou masuinga Mary Wilson tuala fata. Ta I fa liang. O le ripotia, ma fa mongo so tula fono e fa o Sofia ino e fo. Ma ua fo ina le tautua leo e fa awa o le fa vai o le ripotia o anga vaa ma le tele atu o fa amatalanga o fa mongo e o fo ina I tangata leo tele. Ta e fa lia, a iai se langona e leo sa onga le mupe o so fa ia, fa amatawina, fa amanuaina, a pe mata I tuina ona olona tangata o tupuanga, tari tonunga fa atapo inga awai, I tu ai ngo whaalongona o tangata e ai por sexuality, mare matua, a po a fianga tu mau, ua mawhainge o na lipotia I leo. Whaali e tuala fata, o a mio whaatu vevesi a por wha matau. E a whiai masose I tu ai ngo ino, I tangia, mare wha manoria, e le talia ina. O iai le wha moe ngore li milistau wha masnonga Paul Goldsmith, e ao e le komisina fōa ia tau tangata o na matua I wha ai tete, I ono manatu whaalia whaala wai tele. E iai atu ngalunga sala ngai winga manatu whaalia tol wai neo le likum sina. O le whiwhilio Stephen Rainbow, ta mafua ini popolenga ma ini vaenga au fia mapati le leipa ma le Greens, ona langona langolango malosi o Israelu. Ma isi manatu whaalia mua atu ma ta upui whawhawhine ma whawhatama. Talano aile leitu o ni sila le parlemene, le asona nafi, ta whaalia ai Goldsmith. E le iso na whanau noanga I whiwhiringa o whaia, ma e leo tō sina e tala noi whaamatalanga umasa whaia Rainbow. Ma tangata e whaalia tu ai ngolangona ese ai rei tofia I nei tofinga. Ai o yero te tunu ngā tō I le rikum sina, e whaatino lana ngā luenga, ise e wala malama, ma tāo whai umai tangata. Whaalia Goldsmith o na o se komisina o ai ar tau tangata. O ia mautino ai e ao ia te ona whai tete ile o wala, e vava ai nei mata upu. O le tamata I komisina fōs o tanga o tangata SS, Race Relations Commissioner Melissa Derby. Sa whai joina fō ilo na whaso ina se fitusia inga ilunga o le Twitter le tausanga te wai. E bena tā wai, o se whaalabra motonga whawhine tama po le trans movement, e le SS e tausinga e whaia iai I tangata civili. Sa longo e le pāremia questa whalaksani le Johnny Sila, o nei komisina e tō lua o ni whirwhiringa te tele sa whaia. Ai o la whaatino nei ala mata whaioi mole langolongo ino tangata New Zealand uma. Ma ia tā ua ai le se New Zealand a totoa. Ma tangata e whaono Salamoi manatu whaalia, tā la tō whaia te mi umawai, ai o le mea tonu, o ni whirwhiringa le lei nei, ua whaia. Sa whaasino fo e laksen ia manatu whaalia, te luoi nei o le tamaitai ofisa City Komisina langolango, le fionga ea sa uno mali, Karanina su meo I lungo le porokalame o City Matalia le televisia New Zealand, I le whai ungo le vai aso. E teimi o whaatala talanonga, ta whailo ai sa uno mali, ia le SS o la tulangona maia komisina I to loa. Ai sa ia ta ua I la ua oni tangata o fofongia, o lo popole tele e winga I a New Zealand.
Ole pipisi forward fa mai ole Emma Pox ia nya tunu o Afrika o lima taita ina i se laptainga. Mai se fo mai fa pitoi fa mai pipisi fa pea. O ia le fa moe ngole virese. Ole astala lau le telo tuli manu o le rangi. I le amatanga le masina nei sa forfolai le fa la tonga le rolangi po le World Health Organization. I le pipisi o ia nei le aungo le Mpox i Afrika o ngā tonu. O se atunga lunga le o ngā ruenga o se ko malo loina whana naki whawa malo. O se lapta inga whatulanga pito mga walunga tule moni whaara lave. E whaavai nei te la matianga ola malo loina o tangata i se tunu. Ma mo o mia e wha mao poina oni tali whaava malo iai. Ali po ti ai fa tonga so i fo malo loina le rolangi le sidia mar spul fitua petanga to wa pia le Emma Pox. Ai sidia mar lima se la o fanoiola i le rolangi. E pena sai lo ai le fa mai o le Monkey Pox. O le pipesi o ye nei, o sea, un fou o whaingoina o le Clade Tassi. Ia po le Clade 1. O tā o ai le salalau o tawa latu i wheu so inga whaurunga lii. O ne usila le temine o lo i whafo ese mai tulangi o apia. A sa longa le i to mai whapito i wha mai pipesi, Salem Karem, i le porokalame o le vai aino le tae o le television i sila talo i nei. Sa masa ni o le pipesi o le Mpox, o le o sea tungalunga. E betai, o le aunga fou, o fa awala mai e tulanga SS. Mai e tā wai o le aunga fou e pipise tō la tu feu so inga whaarungani o no winga. E tō te lea tangata maru tū e awhi ai nei lo tamaiti. O sao nele pipise atunu Afrika mai e lava le taimi. E pipise i isi atunu o le rolangi. Pari e Karem, o tangata sa le i aise pui puinga mai tui pui o aunga o le smallpox e taimi o tonai. O sili atu nea na la matia le maru tū e o tulava i le tausa fulu, ma le whaase fulu tau sanga. O tangata le taulanga o suwa i fitu o lato tua ia tu sao ia le to ia o ni tau o to no ainga. Ia le pongai o whaalwa lave o iei nei le tulanga tau whala au whasaina o iei nei. O le masina tolu aisa aunga ni ane pāle mia siri venu rampuka tu talo tele. E awane i eise natu e winga is tong whainga e whatai tai le whaonga ino le whala au whasaina o le meth. Ia pefana i loa i foi o le aisa. O le au ngani to wala mai se ata videos ta mai tai tala vau tele noa. Sa ripotia le aisi se whala au whasa ina tui ai oia. Sa whaso ina i lungo o wala so ta inga lau tele. Sa iai foi li po te peo na urutala i tangata e whaonga ina le pauta o le aisi wailo ai. I se awala wailo ai o le quote blasting a po le quote bluetoothing. O le whate te ingo le awala o le bluetoothing. O le taumu whaile o se tangata e lele le tui ina mai leo le toto. Ma i leise tangata ua mai ona tui i aile pauta whasaina. Te whatinonga matau tia le matia e o iai se ungo seisi. O navi talai tamani toa kula sa iai suva mai na sorry le tonai. Sa ia wha maoni aile le toni sila Pasifika. I le tūlanga o le wha lilo lilo. O le wha fita au le whala au whasaina o sili atona le angai fiti. Sa i whaali ai a tilo iai fōringo tangata e le taulanga le suva. Ai patilo tupulanga televomu tamaiti. Ma whai e ona e mai tawina o lo whenga lei. Ai a tāu ai o tupulanga e te tau ona iai ainga manu. Ai re kemine e wheo ai solo taulanga ma whangu kulu e mimiti. Ma i stupe. Ma tua i ai tamani koa kula i ale leo to iai o le whatau ai nei tonu ainga. I le whatitele ina e le whawhitauli. O Pauline Doris ua pei foi o tamani koa kalu ua kula ua manatu. E iai mātua se matawhai o i tele e whaia. O le vava ia leo la tu whanau i le mautino ai, le awane a wai i le tong whio whala au, whasaina. I talonga au ave le telo le taulai, le talonga le kalapuliki a le Warriors and New Zealand ma le Canterbury Bulldogs, i le pola so whareile whamawai atua i a Sean Johnson, o whaingo whilava, o na ngalo tuai Malaysia kama umi le kalapule a fo i whamawai atuai. I le mai ai o le valo tau sanga i lanu ruai talonga mo le Warriors o Chasa te vanga. O le amaua le amano e whatofai i le kalapu sa tamai ai le ianga i atu inisio vau moa fau i le tau sanga fau rua pe maru fulema. I le mai ai o le taalo mai au lai te le Warriors o le tau le rusuma tau sanga o se lau tosfuru o na talonga o taalo i mo le Warriors. Ai ui lea, ua ame le amano e le kalapu mo reisia o ngā tūpuranga o tamata alo ma te vanga. O le avea matama e whaavanoa alo le tūlanga. Ina ua mai ana whaia le whai unga le kalapu e le tue wha au popoina lana whengainga i tua ato le tausanga nei. I lana lama tau tinonga o se tala sa whainga tātele o na talia. Ma le teminei o le muta anga o le na tāleni i le kalapu o tūla te mai.
Se ava no foi le fa te ia i le uta poai ar kalapu o le latu lango le valtu sanga o taleni. Ai vari ai no foi le latu tano no nga mar kalapu o se fuala ausa fenga tatelo na polo. I no foi ar fai unga le tu fa o wina le latu fenga. Ma ia ta wai o se lua vai aso o tia tele ai. Ma o le ai misia e kalapu male no fanga. Sata ina Darius visa ia le tosumala no ai i le opa tasi. Ma fatu ina se matati ai talonga ki titi fava malo o le tai luas furu ova por T20. Ma fesoso ne ia sa mo e manu malo se furu ai a Vanuatu. I li tamara sanga qualify fa ai tulanga mo i por rolangi le lua fe male lu furu ono ia pia. Visa se lau tosumala le lua ai sa i ta ina mai polo e ono sumala le lua. Sa fate ai. E fast furu ono na ai le taimi sa stepo ilunga ia na lina ni piko e fate ina le overlon se furu ma le lima e pona ia tai nai over te yono ai e ono ma le tolu polo e to e fate ina pole no balls sa fa unai le talonga e a visa se fulu fa over te yono ai sa ia taina ma le lima ai te fa ono no winga o ia fatu ina se matati a fou o matati a telu nei sa ia o tangata pito tele ai sa ta ina le tiki fa va malo te luas por over tos mo ono le sa ta ina e you rat singo in Kia Kieran Pollard o West Indies ma dipendra sing e Rio Nepal e peona la tu to foi ta ina le a ono ta te ono ai ile over tasi. Wa tili fa popo ina na malo se la o Springboks Africa so Denisio Tamasa ia au sa man malo i porolangi. Sa unia tu tali malo ia ni sile talo fa tolien lua. O to e vala o ina foi ale loka ia Nicholas Jansi van Rensburg. Moleli i fa ma moleatili fa ma sia tili ai o le vai ngona loka. O le po ia Steven Kitchell numero valu yes numero iva ia Jaden Hendriski, de numero smale tolu Andre Esterhuizen, ma le tamata alu le leine tua Cannon Moody. O tau foi toi te liu le au mai i manoa, ai po whaasalanga sa whaasalaine wha malolo. Mo le atili wha malo sia o le au sa manu malo i talong foi tau le lua ma le Wallaby sa Australia talu e name. O le Sprailo le vasonei, amata malanga tuai le awali o Blacks, e au i atu sini Australia ma le wha moe. E tau nui Afrika i saute le sa manga i atuai le Johannesburg mo le talong foi tau lia mua foi ai la tosu tasa le masina nei o kuso le asu mua leo se tema i nei sila nei. O le talong foi tau lia lona lua foi ai whae ngole vai aso so ai i Cape Town. O le Springboks solo tulanga mua le whasalonga au le tamara sanga le Rugby Championship i po nesi sa mo i manu malo i Australia lima tongi o lo sidia i ani sila ili turun lua tala na mo nei ori manuel tapo inga file muting tauma nga le leisi so is foia mo le ni aso